Prije nego što pogledate koju sam ja to kartu dobio, zamolio bih vas da lajkujete ovaj klip i bacite jedan subscribe. Nije teško, mnogo bi me usrećilo, tako da uradite to, nemate šta da izgubite. I veliki pozdrav svima ljudi, Funboy ovdje i ljudi danas kao što možete da vidite, ovdje sam da stavim da snim se za JTXD. Ok, danas kao što možete da vidite, mačka, jel sereš da legi čest slika mi? Kevin mi snima se video XD. Evo ljudi, kao što možete da vidite, danas ćemo otvarati legendarni chest. Ne mogu da vjerujem, dobio sam Sparke u Crown chestu i onda sad bum, odjednom pobjedim nekog lika tamo 10-11 level, boga pitaj. Kao što vidite, digao sam se trofejima odlično. Kao što možete da vidite, hajde da krenemo s ovim silver chestovima, u njima nećemo dobiti ništa. Ovdje Tombstone i Zap. Volio bih da bar skupim još 1500 golda otprilike, pa da mogu neke 2-3 karte da bacim na veći level i da dođem što prije do 9. levela. Još silver chestova, ok, Ice Spirit. Ime kanala Funboy. Ok, vamo sam pobjedio 6, prošlog videa Kings Cup Challenge 6 sam pobjedio, tako da otvarat ćemo i to. Hajde da krenemo sa free chestom. U free chestu 70 golda, Ice Spirit i masketar. Ok, sad to gemovi, to trebaju mi gemovi i mini peka, ok, Fire Spirits. Gemove jer uskoro mislim da streamujem i da onda igramo neki turnir. Hajde sad da otvorim ovaj gold chest. Ok, 199 golda, skeletoni, Ice Spirit, goblini, rare karta, 3 gianta, ok, giant mi treba, hoću da ga dižem na veći level. Sada ćemo otvarati crown chest. Ok, ekstra 2 gema, Ice Spirit, archery i epic karta, balon, može balon, ok. Ajde otvorimo sad Kings Cup Challenge, kao što vidite 6 pobjeda sam imao, 23 karte, dakle očekujem, evo da vidim šta piše, ok, 2 rare karte, pa hajde vidimo koji će to biti, ok, 600 golda, musketar i Ice Spirit, čak nisam, dobio sam rare, ok, jebeno imam 5200 golda, hajde da ovu, ne znam šta da radim, hajde. Ne znam brate, iskreno, evo želja, volio bi dobio Nice Vision, da fino bi se uklopio u deck. Nešto bi tu iskombinovao. Ne znam kako ti zove kanal. Funboy. Hajde, zažmirit ću, stvarno zažmiriti. No, bože, ne srpim se tako. Ajde. Šta sam dobio? Lumberjack. Jao, brate. Ok, nisam baš nešto zadovoljan. Oj, brate. Jebate. Dobio sam Lumbera. Ok, nije loše. Lumberjack, onako nije loša karta. Vidjet ću na YouTube da li može da se uklopi Lumber u moj deck, mada ne znam šta bih mogao da uradim. Ok, Lumber nije toliko
loša karta, onako legendary karta je svaka dobra. To je to. Hoću da kažem, prije kraja klipa hoću da kažem da obavezno odete u deskripciju, dodate me na Facebook profilu, zapratite me na Instagramu i hajde molim vas da lajkujete klip i da ako ste novi na kanalu da se subujete, molim vas, dakle sad ću češće snimati, hoću da što prije dođem do 100 subova. Dakle, onda ću praviti neki giveaway. Kao sam rekao u prošlom klipu, napravit ću giveaway, daću svoju kuću na giveaway. Ser. Yes. Da, daću kuću na giveaway. Šans ljudi, okej. Ajde, yes. Ok, evo ljudi, ako ne zaboravim, bit će link Milošovog kanala u deskripciji, dakle, liku treba samo malo motivacije, dakle ima 200 i nešto subscribera, samo malo motivacije mu treba, od mene sutra počnem da snimam Dimitrijev slika Vuka. Ok, brec. To je to ljudi, vidimo se ubrzo u novom klipu, ne znam što da kažem, subujte svi kanal, vjerojatno ću na 100 subscribera napraviti neki stream, to je to, čao!